بسم الله الرحمن الرحيم. Si Isa ingaran wallah, al-bilawa na makalimuon, al-bilawa na masaling gagawin. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. Tumiyasbik wallah sungani na madadalam ko mga langit agusulupa, askanian sulbilawa na mabagra lebilawa na maungangan. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. Hey sumiyamarat yaya, ino kanogi itero sangane na dinyo bupenggulaulaan. Ustayan, giyanan sukini sa parno wala subhanahu wa ta'ala ko mga muslim uberang gi itero sungani na penggelebek niran na dira bupenggulaulaan kakisabwa panuto sararang itian. Sabab sa mga muslim nagiiran simalaw na ubasiran bupengguna na uwa kumapi agalebek kay keswat wala subhanahu wa ta'ala. Nagwa niya ipaliwgat kiran sukan jihad agyutil biya mapi agalebek na inikagwadiran sa dairang gulaw laan na piya magitaan siran wala subhanahu wa ta'ala misabab roo. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Miya kalala ararangit si ikwalla akatero iyo sangane na dinyo bupenggelebekan. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. Mataan aswalla na kebebayaan yan so serano to agi isiran makitidewa salalan rekannya na sesaap siran adetar serano taragum balaya miya kasusumanga. Ustayan, tantu akia bubayaan wala subhanahu wa ta'ala ku mga muslim so kaadeng kirano aturan na mapia ko gi ikapakitidewa ka isa uto akisabepan ko kapakada agiran sa makasay berat siran sa taragum balaya miya kasusumanga apalayad adna sangan niya na dimi penderay nun. So Isa alaihi salam naptawag niyan so pagtaw niyan sa himbawataan ng Israel. Di niyan siran tawagan sa pagtawag na datarong Musa. Ayah sabab yan nakagi dikiran pensu Isa kakena uban yan siran bangsa kada ama iyan. Ayah kikakampet yang kiran na so ina iyan Maryam. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. Pananademing kaguan niya tiruun Musa ko pagtaw niya na pagtawakan. Inwa ko niyo pringa saa asab na rakatawan niyo wasakan na sugu Allah si erkano. Nagbuan niya sumilay siran na piyaka silay wala sa mga puso iran. Kaswala na diniyan turuun so pagtawa fase fliu ko agama. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Guguan niya tiruun Isa awata amama Maryam ahim buwata anu Israel. Mataan nasakan na sugular kanu abebegirna kan somyaw na anak na pedku taura agu penutula kor kanu sa Isa asugu pekau mako oriana kana ayang aranian nasu Ahmad giutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naguan niya miuman yang kiran so mga raraya gatanda so Muhammad na pitiru iran agie na salamang kirwa mapayag. Ustayan, giyanan siya bisyara, maana tutulama piya o Isa ko kapakaw mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam makapuspusan na nabi. So Isa ikapusan ng mga nabi ko banu Israel. Sa peninggapusan so kanan nabi Isa miya pukas kiran sabab ko kiyang buta kaliran. Sa siim miya kambuat ko mga Arab, Muriya taw Ismaila pagari o Ishaq mga watasiran o Ibrahim alaihi salam. Sa inaliyo Isa so ngaran o Muhammad sallallahu alaihi wasallam so Ahmad sa miya kambuat so hadis o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pitero uyang ko kaya panutulaw no Jubair bin Mut'im amiyan nagakan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agi iniyan tiroon amataan na adna mga ngaranakan sakan so Muhammad usakan so Ahmad agusakan so Al-Mahi ay ipunas wala ko kakupir
gusakan soal hasyir, akalimud sumanga tao ku kababaan upalawakan, agusakan soal akib, kapusan o mga nabi. Pihakam buat sekalian o Al-Bukhari agu pianu tulu Muslim sudah tarian. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. Anta itawa makalawan sa kasasalimbut ku tawa mangantang ku Allah sa kabukeg askanian naptawagen ku Islam guswallah na dinian turuon su pagtawa pananaku to. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Kebayaan ira nakapadunga irang kutihya wallah sang bulalan ko mga ngari iran. Naswallah na sempurnaan yan susindaw niyan api apin miyagwad su mga kafir. Ustayan, ayad na kabaya o mga kafir na mapadengiran susindaw Islam sa sesaksian ututul so kabubenarang kanana ayat sa giiran kang gelebek sa karna irang ko Islam. Ugaid na subegr wala subhanahu wa ta'ala na dikelang kuluba nagudikern. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Sekanian so ini sugu yang suturwan agusu agama abnar. Kaanian mapaya galumang kulub kulang wana agama. Api apan miyagwud su mga pananakuto. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hei sumiamarat yaya. Bakos kanu pengguna na uasa degengan akilides kanunian sa siksa amasakit. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Paratian yuswallah agus susuguya nagu perang kanu salalan ku Allah sang bulalan ku mga tamu kayo agus mga ginawa niyo. Kag yuto imapiar kanu amay kakatawan yuto. Ustayan, suka paratiya agus suka perang salalan ku Allah subhanahu wa ta'ala imapur wa gelebekap kebebayan wala subhanahu wa ta'ala agus supangkatan o syahid na di kedetar agu tungan na yamapia samigay sa kapasadan wala subhanahu wa ta'ala sa amay katabangan yu so agaman yan na tebangang kanunian na sadin sa tabangan wala subhanahu wa ta'ala na ded na makadeag na begras salakaw. Ginan na kapasadan wala subhanahu wa ta'ala kung mga urip niya na katubangin niyang kiran saad na mga sarat yan na patutamato na iran sa tarutup. Ilayang ka sa mga ayat kung mga Surah Muhammad ayat ay kapito, aguso Surah Ali Imran ayat ay kasapul wagunam. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Kairilayan rekanu sumanga dusani waguisul kanunian sa mga kasurgaan na putumanuga kuwatagin sumanga lawasay. Agu mga derpa amanga suti si iku surga. Aayang aranian na jannatu adn. Agiuto suka paguntung amala. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fathun qarib. Wa bashiril mu'minin. Guad na pediya na salakaw ku surga ap kebebayaan yus kanian si iku jihad ataba na puun ku Allah agu kapakada agamarani sa panutulang kahe Muhammad kumya maratiyaya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansar Allah kama qala Isa bin Maryam للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Hei sumia maratiyaya,
adeng kanu amangat tabanga wallah sa dataru pitero isa awata amama umaryam ko mga hawariyun. So mga bulayo kaiyan, aanta itawa tabanga akang ko Allah, na pitero o mga bulayo kaiyan as kami mga tabanga wallah, na adna miyarat yaya asagurumpong apad kumbawata anu Israel, aguad na sumyang ka asagurumpong kiran, na biyagrami so sirano to miyarat yaya si ikuridwiran, na miya beluy sira na miya makadeeg. Usayan, so mga hawariyun nagyuto so mga bulayo kaw isa paganayro na maratiaya inawido niran so panulunian. Sa siyuro girang kurumasay niyan sa bielasan siran wala subhanahu wa ta'ala sa mapia. Uma ni nabi na ad na mga bulayo ka iya na pupakatabangong ko mga raragniyan ko panulon. Sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na uman mau masuk haji na libutan niyan sa mga Arab apupakaw masa Makkah na penuh niyang kiran so katabangirang ko panulong niyan kakagi inerno mga Quraysh sa Makkah. Na may ito amiyarati yaon sa taman sa minito na iyan sa mga tao sa Yatrib aso pagtaw aw sa gusto Khazraj. Sa tiyabangan nira na gusyurugirang ko panulong niyan na kaya sabapang ko kaya pakabagru Islam sa Orian. Mia 20 so Israel, sa lumpok kiran so siyang kairan so panulo no isa agu tempuan niran sa marata sa pitirawiran aso isa na watas sa dikawing. Na adup man na miyarati ayaw na sira ni biyagro wala subhanahu wa ta'ala. Amia kadaag siran sa kapusan sa minggulalan ko kaya pakatalingum o kapusan na Nabi sallallahu alaihi wasallam sa lumyang kulob so Islam kulangwan na agama agu ketatapaden so mga Muslim apapayag niran subnar sa taman sa miptidawa o kapusan niran na pediran so isa so dajjal. Sa miya nga aluyanang ko hadiso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mapunggulaw ladin. Pangnal ko sura. Giya iso'y kalima ko mga sura asapulo ay nituron sa Madina. Amya nagipuong ko sura Al-Hadid. Aya malaabendingan yan na suka pangingindowa ko aturan sa onutan ulangwan na Muslim. Aguso kapruma sa isa ito man sugi imater udila amapia. So masa niyan na di matatendu ugaid na mararani asi iko oriano kia tidawa sa Uhud. Amini tanah ko Syawal ay katalo ko hijrah. So katimblian. Subentugan wala subhanahu wa ta'ala na psilindo ko umani kaadnian sa patota maaden so aturan agu subitikan agu inggulalano sa gurumpong sa tarotop. So kakuwasan dao ko tutulang ko Musa agu so Isa alaihimus salam sa perasa rasayan so antap sa taman sa kisampay ko apta. Sa swalla subhanahu wa ta'ala na tebengan yan so mga tawagi imrorumasay ko lala no benar. Ini turun sa Madinah aaya kada kala ayat yan na 10 agupat. Tumiuron ko Oriano sura at Tagabun.